saan nga ba lilaingin? Sikat ka po na ay kaya't kumitten. Awan ser-serbi na no di mo punaen nayaten kan ture mun uray di nagdungdungwen. Day init nga pagtangtang kaya day kapusum ket mapasudi na day kabanglum ket mapabanglo nagtakas kaladanum. Arumi matrimat mabalingkad malaeng sa karekta peburam ilanad ko papel baru kungkut pagsadagam natangken nga isip bima tua pusum-pusum tidilumdaang sumina ni Raymond mataya kundiag ku saan nga ba lilaingin? Sikat ka po na ay kaya't kumitten. Awan ser-serbi na no di mo punaen ngayaten kan tumundong uray di nagdungdungwen. Day to'y puso paldaangam taladawam ket matmata isut isunu day to'y bagi ngaw may ken ka o ay ayate kanek nga inapuy jak payen mangal ngalen ninumek nga danum jak payen matilmunen dagitaku maamin ti panggapuam tanakem nga di mangisinagen ni mundung no pudno ngay ayatem tangay ket nalpas mo nga ingkari nga si siyak tulaeng umangunak nga dagus naglanu at daka
Dagitak maamin ti panggapuam tanakem, nga di mangisinakin ni mundong nupudno nga iyayatem. Tangay ket nalpas mo ngayong karinga si siya tulaeng umangunak nga dagus kunaglano at dakan. Malem malem manen rugiya nagmanti agbarteken aldaw rabi yagsang sangitak gaputi kawan mutoy den na. Man sabong tataptapayan ka dito'y duwa nga dakulap ko taad danto liwliwatan tauray no di nag-ayaten ay ayaten kantulata uray di nagdungdungwen ay dungdungwen kantulata jak pa'y napadpadasan ti nagdigos narway nga lulwa mapadas kuitan ta sikat igapunan. Anong sinabi mo what did you say anya ti imbagam saan ka pupunta where did you go anya ti papanam gayto'y puso paldaangam taladawam ket matmatak isuno daytoy bagik nga umayken ka o ay ayate. Thank you.